Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywaye mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muhingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 31 Gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Igoma turababwira ko bizifashe gute, tuvugana ibintu byongeye kumera ndetse kandi byongeye guhindura isura mu buryo budasanzwe. Umujyi wa Goma umutwe wa 23 wongeye kudeployingamo abasirikare benshi cyane, ni nyuma y'inama yabereye mu Bufaransa yarigamije gushakira buryo. Turaza kuzumva tunareba iri kugenda bitangazwa aho rero ku ruhando mpuzamahanga ikibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma cyafashe indi ntera, aho leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko iki kibuga cy'indege kizafungurwa ari uko itanze uburenganzira. AFC yo iravuga ndetse igatangaza ko nayo itagifungura mu gihe bitajyanye n'ibiganiro biri kubera i Doha. Nk'uko rero bigaragara, turaza kwinjira kuri page ikomeye turabe biri kugenda biba. Turaza kandi no kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice byo muri teritwari ya Rubero ho imirwanire irakomeye kandi irakomeje kuri uyu wa gatanu. Kuvugana imirwano yahinduye isura mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Rubero. Ubu haravugwa imirwano ikomeye cyane nyuma y'uko umutamaraza kutwijyana Rubero tubwira ibiri kugenda biba ndetse n'uko urugamba rukomeje kugenda ruhagarara bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera iwarikare naho urugamba rukomeye rwakaze. Imirwano ikomeye cyane mu misozi iwarikare yongeye kuvugwa ndetse kandi dushingiye ku mafoto ndetse kandi n'amavideo biri hano biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwongeye gusa naho rugaba igitero gikomeye cyane mu gasozi kegereye mu burengerazuba. Nabyo turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye turaba akantu ku kandi biriko biragenda bibera muri ibi bice. Yewe ni urugamba rukomeye bivugwa ko n'abasivili batangiye kugira ibyago bikomeye. Turazoro kubabwira ibiri kugenda biba Uvira naho hari kuvugwa n'aya makuru. Kwisuranamo gukomeye hagati ya Wazalendo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC mu gasozi kitwa Kitala kari hagati muri Uvira. Nkuko turazoro kubabwira ibiri kubera Uvira aho coalition ya FARDC hagati y'abazarendo n'abasirikare ba FARDC bari gusubiranamo bidasanzwe. Tuze kwinjira turabe uko ibi biri kugenda bikorwa. Turaza kandi no kubabwira ibiri kugenda bitangazwa ndetse n'ibigenda byibonekeza birabana n'ihungabana ry'umutekano. Turaza kujya iminembwe tubabwire ko urugamba rukomeye rwongeye kumvikana ndetse kandi rwongeye kugaragara mu misozi y'iminembwe nyuma y'uko banywanyi. Turaza kujya n'iminembwe naho twumva ibikomeje kugenda bigarukwaho, turebe ibikomeje kugenda byibonekeza ndetse nuko benshi mu bakomeje kugenda bakurikiranira ibiko batangaza ko ikijyanye n'umutekano gikomeje guhungabana. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mbere yuko twumva umutama tujyana kuri tere, reka duhere mwaya makuru akomeye ya politike tubanze tubabwira ibijyanye n'ibyatangajwe ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Torere bizatangajwe n'uruhande rwa leta n'uruhande rw'amaboko ya gatatu ndetse n'icyo u Rwanda ruvuga kuri ibi ngibi. Ndatangura nkubwira ko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yakanye yivuye inyuma ibyatangajwe ku wa kane kwigenekerezo rya 30 Gitugutu 2025 na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubwo yarari mu nama mpuzamahanga y'ipari ku kibazo cy'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Umuvugizi yagaragaje ko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizaba gusa ari uko bizemejwe na guverinoma ya Kongo ifite ububasha yonyine kuri iki kibazo gikomeye. Patrick Muyaya yagize ati ntabwo dushobora kwibaza ko ibyemezo nk'ibi bizafatwa bitemewe na guverinoma ya Kongo. Ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa gusa bitangiye uburenganzira n'inzego z'igihugu. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo yasobanuye ibisabwa bizagenga isubukurwa ry'ingendo z'indege muri Goma nk'uko amakuru dukesha Media Congo abisigura.
kubwe kugifungura nibiramuka byemejwe hazarebwa gusa indege z'ubutabazi zemerewe gukora ku manywa gusa kandi zikagenzurwa cyane n'inzego zishinzwe ibingibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero bigaragara M23 nayo ikaba yagize icyo ivuga kubirebana n'ibingibi yasabwe, yo yavuze ndetse inatangaza idaciye ku ruhande ko itazigera ibifungura bigendeye kubitangazwa n'izi nama mpuzamakungu. Aho rero yavuze ko yo izafungura ikibuga cy'indege bijyanye n'ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar bihuza leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'uyu mutwe. Bitanga rero icyizere ko kuri ubu urugendo rw'ibiganiro nirwo gusa rushobora kuba igisubizo cyiza kubishobora kuba byagenza neza, aho Corneille Nangaa yashyize umucyo kuri ibi ngibi. Reka turebe n'icyo u Rwanda narwo ruriko ruratangaza kuri iyi ngingo. Bikaba rero bijyanye n'ibiri kuba bigamije gushakira amahoro umutekano. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kitagomba gufungurirwa i Paris mu Bufaransa kuko impande zirebwa n'ibibazo byatumye igifungwa atariho ziri kuganirira. Macron yatangaje ko kiriya kibuga cy'indege kigiye gufungurwa kuwa kane ku igenekerezo rya 30 Gitugutu ubwo yari mu nama nyine twababwiye mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba y'ibiyaga bigari. Aho rero yavuze ko mwiriya nama hakusanyijwe miliyari 15 z'amayero yo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara imaze imyaka 4 isakiranye ingabo za leta n'umutwe wa M23. Agaragaza ko kugira ngo imfashanyo n'ubundi butabazi bigere ko bagizweho ingaruka n'intambara ari ngombwa ko iki kibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo indege z'ubutabazi zijye zikigwaho. Perezida Emmanuel Macron yavuze ko mu byumweru biri imbere iki kibuga cy'indege kizafungurwa kugira ngo kijye kigigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2 mu ndwi kandi busugire bw'ubutaka bwa Kongo bukaba buzubahirizwa. Ati ndagira ngo mbamenyeshe ko mu byumweru 2 tuzafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2 ni indege nto bitewe n'ubushobozi buzakorwa hubahirizwa ubusugire bwa Kongo kugira ngo indege za mbere z'ubutabazi zijyeyo bidatinze. Nkuko rero Macron yabitangaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru yagaragaje ko Ubufaransa atari bwo bufite inshingano bijyanye no kuba kiriya kibuga kiri mu gace kagenzurwa na FC cyafungurwa. Ati kubijyanye n'iki kibuga cy'indege cya Goma muribuka ko kiri mu maboko y'umutwe wa AFC. Rero twebwe aho duhagaze nk'u Rwanda nuko tumenya ko ibi byemezo bifatwa mu murongo w'ibiganiro by'uburengerazuba bw'uburenganzira bwa muntu kubera aho guverinoma ya Kongo na AFC bamaze igihe bicaye mu rwego rwo kuganira uko bizashakira igisubizo iki kibazo. Rero ni muri ubwo buryo bigakorwa hamwe mu kugira ngo bashake igisubizo ndetse ibintu bigende neza. Si hani Paris iki kibuga cy'indege cyafungurirwa kubera ko abantu barebwa n'iki kibazo badahari nkuko yabivuze Minisitiri Nduhungirehe, kandi yagaragaje ko iki kibazo kijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi cyaganiro i Paris gikwiye gushingira ku bijyanye n'umutekano uko wifashe. Agaragaza biriya bikorwa bitandukanye mu gihe guverinoma ya Kongo ikomeje kwica gahenge binyuze mu kwifashisha za drone z'indege z'intambara mu kurasa ibirindiro bya M23 ndetse no ku banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa mbere nibwo ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe ubwo imirwano yasize M23 yigaruriye iki gisagara. Ni imirwano yasize iki kibuga cyangiritse ariko nyuma kiza gusanwa n'abakozi ba Loni. Leta ya Kongo imaze igihe yarasabye sosiyete z'indege zitandukanye kutongera gukoresha iki kibuga kuko kiri mu matware y'umutwe wa M23. Reka rero duhite tujya ku mirongo y'imbere y'urugamba duhere i Warikare turebe ibiri kugenda biba. Irwano ikomeye cyane mu misozi iwarikare yongeye kuvugwa ndetse kandi dushingiye ku mafoto ndetse kandi n'amavideo biri hano biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwongeye gusa naho rugaba igitero gikomeye cyane mu gasozi kegereye mu burengerazuba bwa Warikare cyane cyane mu byerekezo bigana ahitwa za Kibuwa ndetse no mu byerekezo bigana ahitwa za Kalonge. Birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana za Kishanga Teritwari ya Masisi ndetse kandi no mu Kiba
hagati, ariko bikavuga yuko iyi mirwano yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Kibuwa, nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa M23 hari imisada y'abasirikare benshi cyane ndetse n'ibikoresho guhera ku munsi w'ejo bari bazamuye babakuye mu byerekezo bya Haramite twariye Masisi, benshi bavuye za Bihambwe, abandi bava za Kashebere, bava za Mihanga, abandi bava za Rutoboho bazamuka mu byerekezo bya Ngenge na Kishanga, bamwe bagerageza guca mu byerekezo bya Nkoto cyangwa Mutumoja bazamuka za Muriri, baza kwisanga barenze imisozi ya Kibuwa. Aha rero niho urugamba rwaje gukomera cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda angeraho bakomeje kugenda babimbwira. Biravugwa yuko umusozi witwa Kibuwa waje kumvikanaho urusaku rw'amasasu rw'imbunda n'intoya bituruka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ku misada y'abasirikare bohereje cyane, higanjemo intwaro ziri mu bwoko bw'ama BM21, BM12. Ibi ni ibikoresho byavuye ahitwa Kisi, biva Kembe, biva Bunyampuri, biva Kasuka, byerekeza ahitwa Kibuwa. Kibuwa rero aka gace niko kaje kuberamo imirwano ikomeye ndetse kandi ni imirwano yaje kubaho gutakaza gukomeye cyane ku mpande zose nk'uko amakuru ari guturuka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe. Ariko nanone bikavugwa yuko ibi byose FARDC iri kubikora nyuma yuko iri kubona yuko uko igerageza gutuza cyangwa guceceka, ariko uyu mutwe ukomeje kugenda utera intambwe usatira iriya misozi yegereye Nsindo, Kasuka, Bunyampuri muri Warikare nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba. Ubona yuko urugamba rwakomeretse kandi rwabaye ihurizo bidasubirwaho. Rero Kibuwa aka gace navuga yuko nta numwe uri kukagenzura by'abari ku ruhande rwa FARDC cyangwa ku mutwe wa M23. Nyuma y'imirwano ihabereye habayeho gusa naho FARDC hagarara muri ya misozi za Kasuka na Kinke na Rimangi igerageza gusheringa ikoresheje imbunda ziri mu bwoko bw'ama BM21 na BM12. M23 nayo igerageza gusheringa ihagaze muri ya misozi za Kalonge no muri ya misozi yegereye ahitwa za Kibati na Muriri. Ariko ku mpande zombi biravuga yuko aka kanya aka gace ka Kibuwa na agace kari navuga ko ari risk zone, kuko byaba ari abaturage bari batuye mu misozi yegereye Mera, abari batuye mu misozi yegereye ahitwa Nsindo, abari batuye mu misozi yegereye muri no misozi ya Zamera na Rimangi. Biravugwa nyuma y'imirwano yabereye muri ibi bice yuko abaturage bahise bafata decision yo guhunga nyuma yo kubona yuko ibintu byakomenetse kandi byahinduye isura, kandi uko umunsi ugenda uzaza undi urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri Warikare bijyana na deployment zikomeje kuvuza ubuhuha muri bino bice, kandi bikagaragara yuko ibi byose biri gukorwa isegonda ku isegonda ndetse n'umunota ku munota, kandi ubona yuko by'abari ku ruhande rwa FARDC iti twebwe ntabwo turi butuze, ntabwo turi uhagarare. Ku ruhande rwa M23 nayo iti natwe icyo dukeneye n'icyo dushaka turakizi, niyo mpamvu tudashaka gutuza habe na gatoya. Ni biri kubera i Warikare ni mu gihe kandi hafi aho muri Rubero naho rwambikanye. Reka Umutama akomeza tubwira ibiri kubera i Rubero, tureba ibiri kugenda biba ndetse nuko umutekano uhagaze muri ibi bice, aho rero benshi batangaza ko ibiri gukorwa n'ibiri kuba ari ibintu biri guteza amarira mu banyekongo ku giti gire ntangere. Rubero bimeze gute? Vugana imirwano yahinduye isura mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Rubero. Ubu haravugwa imirwano ikomeye cyane nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi y'Rubero ubona yuko ibintu byakomeje kugenda bikomeretse kandi bigahindura isura, bikagaragara yuko uruhande rw'umutwe wa M23 rurashaka kuva ku izima. Ubu rero kwikubitiro biravuga yuko agace kitwa Mboru, agace kari hagati ya Katiri, Syondo na Bomangwa, agace kari hagati ya Kamukahere, aka gace ka Mboru rero ndabibutsa yuko ari agace kari hagati y'imisozi yegereye Butembo, kakaba hagati y'imisozi yegereye parike ya Virunga, kakaba hagati ya Beni muri ariya mashyamba. Iyi Mboru rero yaje kuberamo imirwano nyuma yuko ku munsi w'ejo uruhande rw'umutwe wa M23 bari batangiye kohereza abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Buhevi, bakohereza abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Kavinyonge, bakohereza abasirikare mu misozi yegereye Katero ndetse kandi bakabohereza Masereke. Ariko bijyana nuko FARDC guhera ku munsi w'ejo yari yatangiye kudeployinga nayo abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Katwa, bakaba deployinga ahitwa Bunyuka, bakaba deployinga ahitwa Bwino, Kihoma ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Ibi bikaza guteza rero ikibazo gikomeye, kuko guhera ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo habayeho kurebana ikishisho cyangwa se buri ruhande ruvuga ruti gira gutyo utambuke renga hano nkwereke ibyo ngukorera, urundi narwo rubwira urundi tirenga hano nkwereke
icyo ngukorera. Icyaje kuba rero mu masaha ya kare cyane biravuga yuko imirwano yaje kuba ikomeye cyane ahitwa Mboru, ni agace kari hagati ya Rubero, kakaba hagati ya Butembo, kakaba hagati y'imisozi yahitwa Kihoma, Kiteraga, Katiri, Karengeya, Busese na Bwino. Ni imirwano bivuga yuko yaje kugaragaramo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'abasirikare b'abahibu Special Force ba FARDC, ariko nanone biravuga yuko iyi mirwano igisubizo cyayo ntabwo kiramenyekana ngo tumenye niba uyu mutwe ari wo wabashije gutsinda ukaba wafasha agace ka Mboru, kuko navuga yuko ari wo wagerageje gushotora FARDC, kuko guhera ku munsi w'ejo uyu mutwe wateye muri kara gace ka Mboru, ariko biza gutuma FARDC imanura imisada y'abasirikare bavuye ahitwa Ngereza ndetse na Karengeya ntaraza katwa na Bunyuka muri Butembo berekeza muri bice kugira ngo bajye gusapotinga abawazarendo bari baradiployinzwe hara mu misozi yegereye Cyondo na Karengeya, nkuko amakuru akomeje kugenda aturuka imbere ndani ya ndani. Ubona yuko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura, kandi ku munsi ugenda uzaza undi urabona yuko intambara mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda ihindura isura, ari nayo mpamvu mbabwiriza ukuri ni ibi bintu ntabwo biri buze koroha na gatoya. Ngayo nguko rero ni ibirabana n'ibiri kubera mu bice by'Irubero. Reka dukomeze n'ubundi duhite tujya Igoma, naho hari gukorwa deployment idasanzwe. Igoma ho byifashe gute Mutama? Tuvugana ibintu byongeye gukomera ndetse kandi byongeye guhindura isura mu buryo budasanzwe. Umujyi wa Goma, umutwe wa M23 wongeye kudeployingamo abasirikare benshi cyane. Ni nyuma y'inama yabereye mu Bufaransa yari igamije gushakira buryo ki igisubizo cyo mu mujyi wa Goma kiriya kibuga cy'indege cyafungurwa. Ibi rero byatumye umutwe wa M23 ufata biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'aho ari ubugambanyi bari gukorera cyane ibice umutwe wa M23 ugenzura cyane cyane umujyi wa Goma. Rero byatumye n'ubundi umutwe wa M23 utangira kubaka ikoranabuhanga ridasanzwe. Ubu rero tuvugana biravuga ku kibuga cy'indege cya Goma hano mu Kivu y'Amajyaruguru yuko bamaze kubaka ikoranabuhanga ryitwa Face to Air Anti-Missile System rigamije kurwanya bikomeye cyane ibitero bishobora kuba byaterwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, kuko biravuga yuko nyuma yuko M23 ihakanye ndetse kandi ikagaragaza yuko kugaragaza ko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bya bimeze nkaho ari ubugambanyi bw'ibihugu byo mu Burayi. Ibi rero byatumye umutwe wa M23 cyane cyane ibice bya hano ku kibuga cy'indege mu masaha ya mu gitondo, amakuru angezeho nuko bahubatse ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse kandi deployment zidasanzwe ku ruhande rw'abasirikare n'ibikoresho ziriyongera. Nk'ubu turi kuvugana ahitwa Mugunga, mu Kibati, mu bice byegereye ahitwa Zandosho, mu misozi yegereye hano za Kayembe, Rusayo, Rutoke, ibice byinshi bitandukanye. Aho hari gukorwa deployment cyane kandi haribandwa ku basirikare b'abakomando ndetse kandi bikavuga yuko ibi byose biri gukorwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 nyuma yuko baciriwe amarenga yuko ibi byose biri kuba cyane cyane izi nama za hato na hato ziri kugenda ziba ku mugabane w'Uburayi ndetse kandi raporo nyinshi zikomeje kugenda zisohorwa n'imiryango y'abibumbye ziri kugaragaza yuko umutwe wa M23 ngo uri mu makosa, kandi ni nyuma yuko umutwe wa M23 wo uri kugaragaza yuko igihari kandi cyo gukorwa ari ugushyigikira ibiganiro bimaze igihe biba cyane cyane ibiganiro by'ubuhuza biri kubera Doha muri Qatar, byagaragaje yuko nta n'igisubizo byigize bitanga. Ibi rero nicyo M23 n'ubundi yahereyeho ivuga iti twebwe turazana abasirikare benshi cyane ndetse kandi ikoranabuhanga ridasanzwe turarishyira no ku kibuga cy'indege. Byanashoboka yuko hari ubundi buryo ibintu bihugu byo mu Burayi bishobora kuba byakoresha bigatera inkunga cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo, cyane igisirikare cy'u Burundi FDNB, abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Colombia, Argentine, Mexique n'abacancuro b'Abanyarumaniya. Urabona yuko ibintu byongeye guhindura ndetse kandi amakuru akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Biragaragara yuko umutwe wa M23 nta cyizere na gitoya ufitiye bino bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, kuko byaba ari raporo ziri gusohoka byaba ari byo bari kuvugira mu nama za hato na hato, urabona yuko bafite ikintu bari gukeka kandi bari kugaragaza yuko ubugambanyi bukomeje kugenda bwiyongera. Ni nyuma yuko ino nama yabereye mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi w'ejo yagaragaje yuko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa. Ngira ngo mwumvishe amagambo uwitwa Colonel Nanga yatangaje avuga yuko rwose ibi bidashoboka nyuma yuko urundi FARDC ikomeje kugaba ibitero ikoresheje zino drone z'intambara ndetse na Sukhoi 25. Reka duhite tujya no muri Uvira naho habayemo gusubiranamo.
kwisobanamo gukomeye hagati ya Wazalendo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC mu gasozi kitwa Kitara kari hagati muri Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba. Ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni agasozi kitwa Kitara rero kari muri Uvira, kakaba hagati y'umusozi witwa Kirungu, Shenge, Munanira, Kayaja, Karungwe, Muheta, Katongo, Gomba ndetse na Kitu. Ni agasozi kandi navuga yuko ari agasozi k'ingenzi kuko aka gasozi ukavuyemo gatoya uhita werekeza muri ya misozi y'umurenge, cyane cyane hari za Kijija, werekeza za Mushereza ugana mu byerekezo bya Kihande. Ni agasozi igisirikare cy'u Burundi bari bamaze iminsi badeployingamo abasirikare, ariko none bakavuga yuko nubwo bari gukoramo deployment bagomba no kushakira igisubizo gikomeye imikoranire yabo hagati n'ikitwa Wazalendo n'ubundi zikomeje kugaragarwaho n'ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje kugenda bigaragara muri aka gasozi ka Kitara. Kwikubitiro rero Kitara yabayemo ikitwa kwisubiranamo hagati y'abasirikare ba FARDC harimo n'abasirikare ba FDN bari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru ari guturuka ndani ya ndani bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi bigaragara shingiye ku mafoto n'amavideo biri kugaragara hano. Biragaragara yuko rero uruhande rw'igisirikare cya Wazalendo bisuranyemo ku rwego rudasanzwe hano muri Kitara, bikanavuga yuko iyi Kitara kwisubiranamo kwayo hagati ya FARDC ndetse kandi n'abasirikare ba Wazalendo habayeho gutakaza gukomeye, kuko biravuga yuko nibuza Wazalendo batatakaje abasirikare bari hasi ya 6 nk'uko amakuru ari gutangazwa. Ibi bibaye nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi kiri gutunda aba Wazalendo kibakura hano mu mujyi wa Uvira, biriya byice bya za Kavimvira, za Kiriba, baberekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ngira mu mazi iminsi mubona amafoto n'amavideo y'imodoka zicicikana ziva Uvira zijya mu Burundi, izindi ziva mu Burundi zizana abasirikare muri Uvira. Urabona yuko situation Uvira ubwayo no ku ruhande rwa FARDC ntago barayishakira igisubizo. Rero bivuga yuko ibi bintu bishobora kuza guteza akaganetse kandi ikibazo gikomeye mu gihe FARDC ubwayo nayo ikomeje kugenda yisubiranamo, cyane cyane n'uyu mujyi wa Uvira ubona yuko ukomeje kugenda uba ikibazo cyane ku ruhande rwa Wazalendo. Bavuga bati twebwe ntago turekura, kuko baravuga yuko Wazalendo nyuma yuko hafashwe umwanzuro yuko igiye no guhabwa imyitozo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abenshi muri bafashe n'umwanzuro wo gutoroka bagashyira intwaro hasi cyangwa abandi bakazitwara bakajya kuzisha mu mago nk'uko bisanzwe, kuko byamaze kugaragara yuko mu bice byinshi bitandukanye hamaze kunyanyagira imbunda hagati mu baturage. Ubona yuko rero biri buze gutera situation itari nziza nk'uko amakuru ari guturuka hagati muri Uvira. Urabona yuko icyitwa Wazalendo cyo gikomeje kugenda kigaragaza yuko gifite resistance, ariko resistance bafite no kugaragaza yuko badashaka ngo kongererwa imyitozo, bagaragaza yuko ngo bafite ubushobozi ndetse n'ingufu zo guhangana. Rero bigaragaza yuko inubundi bwumvikane bukiya buri guterwa nuko ku ruhande rwa FARDC n'ikitwa Wazalendo impamvu batari kumvikana nuko Wazalendo badafite imyitwarire myiza muri Uvira, kandi biteza nk'icyuho gikomeye cyane muri FARDC ndetse n'igisirikare cya FDN. Reka duhite dukomeza amakuru yacu rero banywanyi, tujye ku ngingo ikomeye irabana n'ibiri kubera mu Minembwe naho hari ihungabana ry'umutekano. Reka twerekeze mu Minembwe. Urugamba rukomeye rwongeye kumvikana ndetse kandi rwongeye kugaragara mu misozi y'Iminembwe nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 bo bagikomeje kugaragaza yuko bagishaka guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bitunguranye rero agasozi kari hafi na Mwenga, agasozi navuga yuko ari agasozi kari strategique, na agasozi kitwa Kingurube kaje kuberaho imirwano idasanzwe. Ni agasozi kari mu misozi y'Iminembwe. Aka gasozi rero ka Kingurube kumvikanyemo imirwano yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rwa 23. Iyi Kingurube yatatswe mu buryo butunguranye nyuma yuko n'ubundi FARDC yari ifite gahunda yo kuba yakwirukana uruhande rwa 23 muri ya misozi yegereza Kamituga, za Kabilongo hari muri Mwenga, nyuma yuko uyu mutwe n'ubundi wakomeje kugenda utera intambwe usatirayo. Iyi rero ni Kingurube navuga yuko byatunguranye cyane, kuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC biravuga yuko abasirikare bagabye ibitero baturutse muri ba byerekezo biri hafi na za Nyarukungu, ariko benshi bakibaza bati se iyi Nyarukungu iri ndani hafi neza na Shabunda byagenze gute kugira ngo imisada y'abasirikare igere hano za Kingurube, kuko biravuga yuko urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu masaha y'urukerera hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko ikavuga yuko uruhande rwa FARDC mu minsi mike bari bamaze iminsi bacumacuma abasirikare babakura mu byerekezo byegereza Shabunda ndetse na Mwenga. Abenshi muri bo bikavuga yuko bari kuza biyambitse imyenda gisivile bakaza bagakorana n'abaturage bakorana nabo bya hafi
n'ubundi ubona yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo ku ruhande rw'uno mutwe, aho ukomeje kugenda wisanga mu ihurizo rikomeye cyane ry'uko hari n'uduce baherereyemo ariko abaturage bakaba bakiri imirimbanyi z'uruhande rwo gushyigikira Kisekedi Shilombo n'igisirikare cye ndetse kandi n'abafatanyabikorwa be, ubona yuko ibi bintu biri buze guteza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. Urugamba rukomeye rurakaze. Iyi ni zone yibasiwe cyane n'ibikorwa by'ingabo zifite imirimo yo gushakisha no gutahura ibizwi nka Operation de Tranque. Hari amakuru y'ubwicanyi ndetse n'abasivili bivugwa ko bagera kuri 4 baguye muri ibi bikomeje kugenda biba kuri action muri Sud Kivu, Kabare, Unyakiri na hitwa Uvira. Mu nguni zombi huriro ry'abarwanyi barimo kugenda bahindura ibijyanye nuko bahagaze. Biravugwa ko kugeza ubu ngubu abazarendo bakomeje kugenda basatira bino bice za Uvira, bagenda basaka bagenzura buri kimwe cyose gishobora guhungabanya umutekano muri ibi bice. Amakuru haragaragaza ko M23 ihagaze mu buryo bwa contre-terroriste mu bice bimwe bitandukanye. Mu bice bya Goma hari poste avance point d'appui ndetse n'ibikoresho by'ubutasi birimo za drone zikomeje kugenda zikora ibijyanye no kugenzura ndetse no kumenya aho uruhande rwa FARDC ruhagaze. FARDC na Wazalendo baragaragaza imbaraga zimaze mu buryo bwo gushaka kongera composition, kwinjira mu matsinda atandukanye nkuko biri kugenda bigaragara. No rugamba rukomeye rukomeje kugenda ruba, abaturage badatinya kuvuga ko ibyangirika biruti bikizwa, bagasaba ko hakabaye habaho inzira yo kuganira ibibazo byose bikarangira, amahoro akongera akagaruka muri ibi bice. Reka turebe ibiri kubera mu bice bitandukanye. Duhere ahakomeje kugenda hagaragara abaturage bagirirwa nabi ndetse n'imyiteguro ikomeye ya gisirikare. Benshi badatinya kuvuga ko mu minsi iri imbere hatagize igikorwa abaturage bakisanga bari kugenda bapfa bishwe n'inzara, abandi bakicwa n'agahinda gakabije kubera ibyo bari kugenda babona. Biremezwa kandi biravugwa kugeza ubu ngubu M23 ikomeje kugenda yuriza imisoro mu bice igenzura. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko na Wazalendo mu bice igenzura naho hari ihohoterwa riteye ubwoba. Mutama tubwira ibiri kubera Uvira, tujye n'ahandi. Tuvugana aya masaha uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukomeje kugaragaza uburakari budasanzwe ku rugamba nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza yuko nawo ugikeneye guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasubirwaho. Igisirikare cy'u Burundi rero uburyo kiri kugaragaza uburakari cyangwa ingufu zidasanzwe, ubu turi kuvugana twongeye kumva ndetse kandi twongeye kubona imodoka nyinshi cyane ziva ku muhanda Uvira Bujumbura kuri uriya muhanda wa Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, aho igisirikare cy'u Burundi kiri kuhacisha ibikoresho byinshi cyane byiganjemo ibikoresho biri mu bwoko bw'ibifaru ndetse kandi n'izindi mbunda ziri mu moko atandukanye. Bikavuga yuko kandi byinshi byaratunganyirijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku bufatanye bukomeye n'ibihugu byinshi birimo igihugu cy'u Burusiya ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye. Ubu rero nk'uko biri kugaragara ndetse kandi uburyo bw'ishusho fatizo y'intambara iri hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngufu z'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi birasa naho byongeye guhindura isura, birasa naho byongeye gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho dukurikije buryo ki urugamba ruhagaze muri rusange. Amakuru rero atugeza aka kanya biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu turi kuvugana nuko bazanye icyitwa abasirikare b'abakomando cyane cyane b'igisirikare cy'u Burundi, bikanavuga yuko kandi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC hari abasirikare benshi bari bamaze igihe kirekire bari gutegurirwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bamaze kuzanwa cyane muri no mujyi wa Uvira, ariko nanone bikavuga yuko cyane kuri no muhanda Uvira Bujumbura cyane ariho hakomeje gucishwa ibikoresho byinshi bitandukanye byiganjemo ibimodoka bya muzinga ndetse kandi byiteguye gukora akazi kadasanzwe. Ubu rero agasozi kitwa Gomba, Kitara ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye nitwo dukomeje gucurundwamo abasirikare benshi cyane, Kawezi, Runingo n'utundi duce dutandukanye. Urabona yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FARDC ariho bakomeje kuzana bashyira abasirikare nk'uko amakuru atugeze aka kanya, kandi tutagomba rwose kuba tutageza ku bakunzi bacu. Batubwiye yuko ibintu byakomeye ndetse kandi byongeye guhindura isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera mwabiri abice mu yandi makuru tutarenze ngo hereka tubabwire ibiri kuvugwa mu makuru arabana n'ububanyi n'amakungu. Tubabwire ko Perezida w'u Burundi ndetse n'u Rwanda batumiwe mu nama izabera i Paris irebana n'amahoro.
nkuko rero bigaragara ku wa kane ku igenekerezo rya 30 Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa hateganyijwe inama yo gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari yatumiwemo n'abaperezida b'u Rwanda His Excellence Paul Kagame na mugenzi we Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Nkuko rero bigaragara iyi nama yateguwe ku bufatanye hafi na Togo, umuhuza w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, izaba ifite intego nyamukuru yo kungurira umuryango mpuzamahanga kwitabira ibikorwa by'ubutabazi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Mu bakuru b'ibihugu bazaba bari Paris harimo Jeremy Robert Mujyanama mu bibazo bya Afurika na perezida w'Ubufaransa uvuga cyane Felix Tshisekedi, Faure Ganzabi n'abandi bantu basobanukiwe ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari no mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Nkuko bigaragara Jeremy Robert yagize ati Perezida Tshisekedi nka Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihugu kibasiwe cyane n'iki kibazo, na Perezida Faure Ganzabe Perezida wa Togo akaba na Perezida w'inama njyanama ya Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Hazaba kandi hari n'abandi bafite uruhare runini nk'abayoboye inzira y'amahoro bari mu kazi uyu munsi, cyangwa se nk'aba minisitiri b'ibihugu byo mu karere cyangwa ba minisitiri b'ibihugu by'ibiterankunga. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzaba uhagarariwe n'intumwa nkuru ubumwe bw'Uburayi bufite uruhare runini mu gisubizo cy'iki kibazo, kandi Ubufaransa nabwo bugira uruhare runini. Nkuko amakuru ari guturuka mu badiplomate bitangaza, Son Excellence Evariste Ndayishimiye na His Excellence Paul Kagame w'u Burundi ndetse n'u Rwanda nabo bakiriye ubutumire bwa Perezida Emmanuel Macron. Nkuko rero biriko biragenda bivugwa, hakaba rero hataramenyekana niba iyi nama ibari buze kuyitabira. Iyi nama kandi izaba umwanya wo gushyigikira ingamba zikomeje z'imishyikirano n'ubwunzi ziyobowe na Amerika na Katari na Afrika yunze ubumwe. Hanyuma bizafasha ibiganiro byimbitse byerekeranye no gushakisha no gushimangira ubufatanye mu bukungu bw'akarere, moteri y'ingenzi y'amahoro arambye muri Forum de Paris sur la paix. Iki ni igikorwa rero kizafasha umuryango mpuzamahanga kwerekana uruhare rwawo mu guharanira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari no gutanga inkunga ifatika ku baturage baho. Nkuko rero bigaragara, reka dukomeze twumva umutama atujyane iwari kare twumva ibiri kuhabera. byongeye guhindura isura ndetse kandi byongeye gukomera cyane mu misozi itandukanye ya hano muri Warikare. Nk'ubu teritwari ya Warikare urugamba rwongeye kuba urugamba ndetse kandi rwongeye gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Uti rero urugamba rwongeye guhindura isura, rwongeye gukomera gute? Uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 hari amakuru atugeza aka kanya yuko guhera mu masaha y'ejo abagize gutya rwose bagakomeza kugenda bohereza abasirikare muri teritwari ya Warikare, ariko bikavuga yuko nubwo uyu mutwe wohereje abasirikare mu misozi yegereye hariya teritwari ya Masisi, ariko nanone mu byerekezo bigana za Warikare cyane muri la misozi yegereza Kishanga, mu misozi yegereza Mweso, bikavuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 gahunda bari bafite ari ukohereza abasirikare za Marimo no mu bindi bice bitandukanye. Urugamba rusa naho rwongeye guhindura ndetse kandi rusa naho rwongeye gukomera mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki operasiyo ziri gutegurwa cyangwa se operasiyo zihagaze. Ndababwiza ukuri ko uru rugamba bitewe nuko ruri gutegurwa ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 biri butari buze kurana gatoya. Nk'ubu rero amakuru angeze aka kanya nuko imisozi yahitwa za Kasuka, imisozi yahitwa za Nsindo, imisozi yahitwa Kibua, imisozi yahitwa Kalonge, imisozi yahitwa Byungu, imisozi yahitwa Kembe, utibagiye Kisi, aho hose FRDC yamaze kwashyitsa abasirikare benshi cyane. Ni nyuma yuko umutwe wa M23 nawo wari wamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane mu misozi yahitwa za Bukombo ndetse kandi no mu misozi yegereza Kashebere hariya za Bihambwe. Birumvikana yuko ari neza cyane mu byerekezo bigana ahitwa za Kalonge na za Rimange muri Warikare, kandi bikavuga yuko imigambi iri gutegurwa ndetse kandi byinshi biri gukorwa ni ku burakari bwinshi igisirikare cya FARDC gifite ari kivuga kiti mu gihe uyu mutwe ukomeje gutangatanga Warikare biraza kutubana ibibazo ndetse kandi biraza kudukomerana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki urugamba ruri gutegurwa ku mpande zose. Nibyo ni bikomeje kugenda bibani mu gihe Rutembo na Rubero bimeze gute? Operasiyo
bikozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC itugeza aka kanya turavuga nti reka tuyibagezeho rero uko bihagaze. Nk'ubu mu misozi yahitwa Ibutembo icyitwa deployment karabutaka zaciye ibintu, imodoka za muzinga cyane cyane ibi bimodoka ndetse kandi n'ibibunda biri mu bwoko bw'ama BM12 BM21, intwaro nyinshi zitandukanye zatangiye gupangwa mu bimodoka byinshi cyane, ndetse kandi ukavuga yuko intwaro zirimo ama 12 PKMM arizo ziri kurundwa mu bimodoka cyane cyane ziri kwerekezwa mu bice byariya muri Butembo. Bikavuga yuko rero iyi Butembo impamvu FARDC ikomeje kwideployingamo ibikoresho byinshi cyane, yamaze kwikanga yuko uyu mutwe kwikubitiro ushobora kuba ugiye kwerekeza mu misozi y'Ibutembo, nk'uko amakuru ari kutugira aka kanya biri kuvuga yuko imisozi yahitwa Butuhe, agasozi kitwa Butuhe, agasozi kitwa Marepe, agasozi kitwa Maboya hafi y'umuhanda route nationale kabiri utibagiwe Bunyuka hafi y'umusozi witwa Katwa. Bivuga yuko ufitwe mu ntego n'uyu mutwe wa 23. Biravuga yuko nyuma yuko FARDC yamaze kumenya yuko uyu mutwe mu gihe ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi byo muri Rubero, bishoboka yuko uyu mutwe ushaka kuba wanashinga amatako mu misozi y'Ibutembo, nk'uko amakuru ari gutangazwa. Urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi rukomeje kugenda ruhindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni urugamba rutoshye rero, ni urugamba ubona yuko rukomeje kuba ihurizo ndetse kandi rukomeje gucangacanga buri muntu wese, aho turi kwibaza batese izi operation ziri gutegurwa cyangwa se ibi byose biri gukorwa kuki bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Bikavuga yuko abaturage bakomoka mu bwoko bw'abandandi bakomeje kubwira abasirikare ba FARDC muri no misozi yegereza Kabasha, mu misozi yegereza Maboya, Sindani, imisozi ya za Kanzoka, Mbata, Kakova, imisozi ya za Biyambe, bari kubabwira bati twebwe rwose mugomba gukora igishoboka icyo cyose uyu mutwe mukawukura Rubero. Ariko bivuga yuko bitari buze kora kuko uyu mutwe nawo ukomeje kugenda wohereza ibikoresho byinshi biri kuva mu birindiro bya Arimbongo byerekezwa mu duce twinshi dutangatanzwe n'umuhanda Rubero Musenene, biri guca amarenga yuko ngo uyu mutwe ushobora kuba warikerekeza muri Butembo mu buryo buri kugaragara buri wese yuko urugamba rushobora kuza gukomera ndetse kandi rukanahindura isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Reka duhite tujya ni Rucuru ho bizifashe gute Mutama kugeza ubu? Ndi makuru angeza aka kanya biravuga yuko mu bice byariya muri teritwari ya Rucuru ubu urugamba rwabaye amaragasa cyangwa se urugamba rwakomeye cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Dukurikije buryo ki ibintu bihagaze biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahitwa Zaka mu misozi ya za Nyakariro, mu misozi ahitwa za Bugangari, mu misozi ahitwa za Buyondo, Nyakiyoni no misozi ya za Katete, ahitwa za Nyakabungo, Nyamuneka mu byerekezo byegere hari za Nyakagera n'ahitwa za hariya azamweya utibagiye imisozi itangatanze ikiyaga cya Edouard. Aha hose ngo umutwe wa 23 uri kuharunda abasirikare, ariko nubwo ibi bice ari byo turi kugarukaho cyane biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'utundi duce tw'ingenzi two muri teritwari ya Rucuru cyane cyane iriya misozi yegereza Mayamoto, utibagiwe iriya misozi yegereye ahitwa za Mutabo, imisozi yegereye ahitwa za Nyarutembe, aho hose uyu mutwe uri kwakira abasirikare, ahitwa za Kanyonza, Ntungamo n'utundi duce dutandukanye uyu mutwe ngo uri kohereza abasirikare. Biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bamaze gufata umwanzuro yuko ngo bamaze gutegura uburyo bw'imirwano budasubirwaho, dore ko bivuga yuko icyitwa Umuwazarendo yamaze gushyitwa mu misozi yari muri Rucuru. Bikanavuga ko kandi FARDC ishobora kuzataka iturutse muri ya misozi yegereye za Nyamboho, igatera iturutse Bwera, igatera iturutse mu misozi ya za Kagera, igatera iturutse hari za Nyakakoma hafi y'ikiyaga cya Edouard, nk'uko amakuru ari kuvuga yuko abacancuro b'abanyamerika y'amajyepfo barabakomoka muri Colombia, Argentine ndetse na Mexique ngaba ari abahanga mu kurwana mu mazi. Bikavuga yuko rero imisada y'abasirikare bari kuzanwa za Beni y'abacancuro abenshi bafite gahunda yo kwataka baturutse mu kiyaga cya Edouard, bakataka uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 nk'uko amakuru ari guturuka ku urugamba ubona yuko rwakomeretse kandi rwanahinduye isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ngayo nguko ni mugero ni Bukavu naho hari kuvugwa n'aya makuru. Kazi myinshi hano i Bukavu navuga yuko abaturage bafite ubwoba nyuma yuko urugamba ubona yuko rukomeje kugenda rukomera ndetse kandi rikuba ihurizo mu makuru akomeje kugenda atugira aka kanya. Biravuga yuko ibintu byongeye guhindura isura ndetse kandi byongeye gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Uti rero birahindura isura birakomera gute? Nk'ubu rero hari uduce abaturage bafite ubwoba bukomeye cyane cyane abaturage batuye muri no mujyi wa Bukavu, kuko biravuga yuko abaturage b'i Bukavu
Bukavu abenshi muri bo batangiye guhunga mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Abaturage rero b'i Bukavu cyane cyane nk'abaturage batuye muri iriya misozi yegereye ahitwa za Nyangezi, cyane cyane muri turiya duce twegereye za Kamisimbi mu byerekezo bigana Zanzibira, biravuga yuko nyuma yuko biriya bice byegereye za Kamisimbi ndetse na Nyangezi, nyuma yuko urusaku rw'amasasu ndetse kandi n'urusaku rw'imbunda ziremereye bikomeje kumvikana muri iriya misozi, abaturage abenshi muri bo batangiye kwikura muri iriya misozi ya za Nyangezi ndetse na ahitwa za Bugobe, bari kwerekeza za Kabare, abari za Nyangezi bari kwerekeza za Bugarama ndetse n'ahitwa za Mumosho. Ni nyuma yuko kandi FARDC biri kuvuga yuko ari abasirikare iri gukura mu misozi yegereye hari muri Sud Kivu, cyane cyane iriya misozi ya za Bugoyi, mu misozi ya za Isingo, mu misozi ya za Musheni, nk'uko amakuru ageze aka kanya ari kugenda abitubwira. Biravuga yuko imisozi ya za Nduba, Rubimbi, imisozi yegereye za Budodo, imisozi yegereye za Mitanda, Mure, Kajenje ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twa Kasimba, ahitwa za Nyabantu, aha hose umutekano utizewe ndetse kandi utameze neza. Niyo mpamvu ngo abaturage benshi batangiye guhunga rero utu duce mu bwoba bukomeye, ndetse kandi bikurikiraho n'ibimenyetso biri kugaragaza intambara ishobora kuba muri ibi bice, ishobora kuba yabyara isura ikabije cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation rero ni hatari, ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuzamba ukurikije uburyo ki intambara iri kugenda yitegurwa cyane. FARDC iravuga iti M23 turayambura ibice ifite bya Bukavu n'ibindi bice bitandukanye, ni mu gihe kandi M23 nayo iri kuvuga iti natwe turagura imbago z'ibice duherereyemo. Ubona yuko urugamba rwakomeye ndetse kandi rwabaye ihurizo mu buryo budasanzwe ukurikije uburyo ki situation ihagaze aka kanya.